Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nangrugi man ti panagkakampanya. Makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, Mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, wan nga rod, Mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Ay, wan gayam. Ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kat. Kunak no may isa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa kat amu tayon ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos ajak ibutos. I said never, never! Isunsamat ti ikam kampanya ni Sonya, Mare. Aywan, Mare. Iso nga agpaiso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, Mare. Yes, kumare. Anya day jay? Kwa, adala ko matikayat ko nga ibagakan ka. Importante. Pang-aasim kumamot ta ibutos tayo ni Cardo kas board member dito ili tayo. Anya? Day talahang ti bagam kanyak, Mare? Day ta ti kunam nga importante? Ha? Kwa, wan kumare. Importante mat day tasan aya. Hay, sika talaga. Kunaklakit din no niya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok ngamin ti ugali na day jaykat. Kan may sa, ammo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, Mare. Ibutos mo lataan o kayat mo. Nawatam! Umpay sir-sirpi magayam, salpak ka. Sino man ti pagungong tam? Kasangsangpat mo, ngam tumanabutob kamay. Dayjay man nga, Alexa. Ay, umpay sir-sirpi na agayam. Anya? Apay anak ko namday ta? Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni Tinsong bat na. Anya? Agasam man. Sangon-sango. Imbaga na kanya asaan na kano akayat ni Cardo nga ibutos kas board member. Kaputan nagalas kano ti ugali na. Kana ko na pa'y ani Cardo kano kat am mo dito'y lugar tayo ako rakot. Oo na yan. Gag, dahito ti pagungong tam. No para kan ka kat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanyak. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man kiti iti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalak at talaga day jason niya. Tapay magmare. Agasam man, tain-unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga ang mga nadamat basol mo kun kwa na. Ay na, anya kumangay ti basol ko kinkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan. Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Carlo kas board member. Ngam imbagak adyak kayat.
Kasta unay matan tirurod na kanya kon. Tiawanan baen. Anya? Ay una yan? Ay nawaw. Kunamlano awan masapul na kanyak intundum tang tal daw. Anya launay ayaday ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Anya kay nga rod. Bayamon Kas jay mo't kababa, ti pan nakaawat na. Ay na, unay day jayan asun niya. Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tataw iti Facebook. Wan nga rod na, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga ki di saan nga pampanunot? Sa bagay mo't kit di Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam-kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti mangtad iti kananan daw, iti inal daw, kuna manan. Day tangarod na. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanan na iti inal daw. Ay, para makita na yun day jason niya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo no asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay na yan. Marison niya, si Kamat Gayam. Nagadumat at arpulinday taimat mo. Ha? Aywan, Mare. Inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo, ili. Ay, kasta aya. Oon, Gayam. Pangaasiyo kumamot Ibutos tayo ni Cardo kas board member. Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo, Mare. Kumpara iti taduma dita nga agnayangay kas board member. Asla di may sa kaaruba tayo dita. Ay, awan mo, tinararamidan na dito ili tayo. Ay, ne. Apay ngay, Mare. Kastamat tanti bagbagam. Katpod no, Mare. Iso apang nga asim, Ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam. Kan kinikatugangam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensya kan, Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi una pay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimrik iti politika, madamdamag anagtaod iti kwarta ti gobyerno, yaing gatang na itilugan na. Anya? Idi naadaanan itilugan, kunamlano asino akabaknakan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan, ngimato ti tayab na, agraman isbuna. Anya? Iso pasensya kan ako, Mare. Ngam jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagkan ano kuma, dagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kitdi, Ay. Nagawad ka man nga akong ungat Sonya. Apay mo rin aya. Kanayin mo ito nakasta. Tunggal agawid ka, agong ungat ka. Sumanao kang agmaymay sa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay adjen. Awanan pa Anya. Awan pa tinasaya at kay bagana mo. Apay mo rin aya. Nagsimple ti imbagakan kwa na. Kunakla nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinaw lawat na. Salbag kide. Anya. Awan pa sir-sirbi na mo't ako, Mare. Unay kan bakit? Apay nga minadiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damotin ka dakwada, no kayat daw no saan? Ay saan? No di da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kiti di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Block it din Amo ngay, Mare. Itay bigat na nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonya iti messenger. Tagurderak ko maitila ko na adikat. Ngam, tsak matan may message. Ha? Ni, taapay nga, Mare. Kat no in-block nak iti Facebook. Agraman iti messenger. Anya? In-block na ka? Ay, nawaw. Ay nawaw talaga, Mare. Gapulaang itinakunakkan ko na ajak kayat nga ibutos di tao nga ikam kampanya na. Narurod magkanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot? Wan nga rod, Mare. Nga mala, bayamon. In-unfriend na. Sika, in-block na kamat.
Kitaan tantuman no awan to ti masapul na kadata ako marina. Talaga napatpatag ti politiko para kinkwana. Saan lang mo't gayam? At kayo kin Alexa, ti in-unfriend kin in-block na iti Facebook. Pagay! Ha? Anya ti kayat mo asawan? Oray mo't gayam ni Subeng. In-block na kano iti Facebook. Anya? Hey, kin saan lang nga ita? Oray ni Kulasa ang asawa ni pare Romeo. Kasta ka naman lang tinaramid na. Ay, una yan na Sonya dayjay. Diyak amo no anyat klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Baybayan nyo lata. Kunamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro. Tas sinigurado na mo't ang mga abak kandidato ng ikam kampanya na. Mga bak manuan no maabak, saan nga iso ti makatulong ken kwa na iti amin abanag? Ay nawaw. Dapat ko nga do kanutiin friend mo kan imblock mo iti Facebook ako kumarim Sonya. Ha? Ayun, na? Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jak laki di pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Ti panangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsungbat da. Imblock ko na. Ay unay kanson niya. Saan kumamatakas taa? Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkang ka. Agtali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan na? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Anya? Ay, manulangal daw, panagbubutusan, mare. Wan nga rod mare. Sabay la kumata saan ang mapagasatan dagiti naglaing agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin ang nasayaat. Huwag nga rod Barang no mga bakdya kandidato nga ikam kampanya ni Sonya. Tapno awan ti ibagbagana. Ahaw, patsyamad no mga bakday jay, awan lat amukon. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwana. Ay nawaw. Basta siya, oray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay butos kunak manan. Nay, apay akas na ti panagkatawam si ka Alexa. Ha? Taapay, kaya't kung arot yung katawa. Ibagamla ang ano siya tikat katawaam. Agkat katawa ka, gaputa na abak ni Cardo kas board member, kas ka de? Na, assuming ka mata talaga si Kasunya. Kaputagkat katawa, isuntikat katawa. Apay san ay mabalin ang naragsakaklaan. Anya? Gamala adakin ka no panunutom asikatikat katawa. Panunutom lata. Ay nawa. Ay, imbaglangan tanangabak di kandidato nga imbutos ko. Anya? Ay, dita ka man lang. Ay, kasanungatan ni Sonya itaan na abak ni Cardaw nga ikam kampanya na. Ay nanana, sigurado ana sakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, wala. Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung amin nga imbutos ni Cardaw. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akas kinkwana? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, wala. Kitaan tayo no awam mo ti masapul na kada kayo ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaabak kay nawaw. Anya? No nangal-alaan na ngamin ititurad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir-serbina, agserbikit din ko na dito'y ilay. Uray awan kunak manan, ay nawaw.
ka magayam, Sonya. Anya tigatangam. Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha? Umayak ko maumutang iti bagasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya? Umutang ka? Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma at timapan mo pagutangan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga minday jay. Madimat numabusatan iti utang. Alamutan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Sa anak nga agpautang ko naktumag. Natangkan na saan? Ano samlangan ti mapan bumulod ka nagiti kukumaray. Barang ada bagas da. Nakaskas na man nga imay ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay ka pa'y lahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Iso lang amin dahi takat ti amok arantam kada kami. Saan mare? Sa anak mo umayag kampanya? Umayak la ko mabumulod iti bagasyo. Uray di isa ang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay ngay. Apay asaan nga ayan ni Cardo. Iso kumaa ti pagdawatam iti bagas. Ingkam kampanya mga rod. Anya? Iso pa iti makagapo no apay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Ammo mare, saan nga amin asumrek di ta panunot mo ket aramidem. Nang runa no saan anasayaat. Iti kas di ngay naramid mo, impakita kan impariknam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay, kat nasayaat Ang no kasta akon di amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam. Ingka ijayan ni Cardo. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di mo laksiden dagiti gagayem mo gapulaeng iti politiko. Ngamin, ang mga no si kantumet ti agkasapulan inton dumteng ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.